yena ubona inhloso zakho wena indaba uhlale kuze kushayo 9 endlini yomuntu wesifazane mina ngisuke ngiyitshela ukuthi ngoba ingane iyangasekhaya ngithi ngizoyizamela into angeve ngoba ngiza ngeminye imiqondo imake baba ngiyakuzwa ukuthi ingane yangakini yebo okay ukuhlala ke isikhathi esingaka endlini yakhe bengazi ukuthi ngirong la wena sisi wake wamchazela ubaba ubaba bengisaba senze njengomuntu ungidinga umsebenzi nami nginokusaba kongampela ukuthi ubaba mengabe ngithi ngiyamtshela ingakho ngithathe lesinqumo sokuthi ngibhale ngoba manje ngiyayibona isefama isekho mina into esebengicela kubaba ngicela imali angibuyisele ngiphindele ekhaya ngoba manje angisamthembi indlela afika ahlale ngayo nami endlini kubusuku angisathembi ukuthi safe ikhona zungangithembi nje uyazi ukuthi mina ngihlala nomfazi wami nezingane zami mengifike kakho ngisonivakashele njengengane yangasekhaya ikuphi lapho ngangithembi khona baba ngeke akukho akuzwa kanje kahle even if noma kuthiwa ingane yangakini ubuka umvakashele mungakini bekavakashele endlini yakhe hayi cha bengigcina ngokumbona nje ubaba njengengane ngikhule nje ngingane kuyena kodwa manje indlela afike masifike eThekwini angisanginey'nsolo angisasitholi kahle kwangempela ukuthi kwenzakalani emakhaya nalana kuhlukene emakhaya akukhona kampunzi edlemini la ikampunzi edlemini seThekwini so ke mina bengithi ngiyenza ngoba nje ngayibona leyo nto ukuthi ngeke kufane nasemakhaya ingene kubabu wakho edelela kanje lokunzima ukuthi ngingakwenza lokho yebo ngiyangena kini hayi kamelini lakho leThekwini ngiyakwazi ukuthi ngingene ngoba vele no one room la uqashile nami no one room le ngiqashile la ayikho enye indlu engingangena kuyo so ke uma ukuthi benginephutha lapho yobe baba izitori zakhe ayihlangani yabo nje mina njengoba umdala umngane and futhi ngike ngathanda ukuthi sigcine kuba nokukhikhithi ubaba shuthi kahle kahle yena njengoba ade lethi usisi la eThekwini shuthi kahle kahle yena ubaba kahle kahle beyicwecwela kahle ingathini kufanele ukuthi ukuyicwecwela izambane lakho ukuthi usondeze eduzane ubeke eduzane anytime ufuna ukundiuza ngakhona abantu besifazane manje ngeke ngifake umuntu osilisa kube kudingakala umuntu wesifazane kwawena emsebenzini wakho futhi ngokuthi uyasebenza ngeke uze ubhijize ngeke kodwa kufundwa abantu besifazane kuphela wena nje kuthiwa nje kowethu uyadingakala okowethu ibona abadingakala kakhulu uyabona thina siyasebenza le emsebenzini wethu mhlawumbe ngithi about asifikile 10 abasilisi kodwa besifazane more than hundreds abesifazane wena kushuthi kulabo be100 bangako suba sizile njengosisi inqwaba njengoba ayakasho usisi athi njengoba aze wangicela nje ukuthi ucela ukuthi nami ngimbhekele itoho ingoba uyazi ufakazi inhliziyo kodwa kumina ke bhuti seseside isikhathi ngihleli and senginako ukusaba ingakho ngizengakhetha ukuthi ngibhalele uhlele ngoba manje angisakuthembi kwangaphela ngeke uze uhlale nami kuze kushaye u9 ebusuku inhluthu zakhe uhlele nami ngimbuze ngizayibo unkosikazi ngifuna ukugeza ngifuna ukwenza yonke into sengiyasaba endlini angisakhululekile endlini kodwa ke awungitshele nje mhlambe ngosuku oluyi1 okukhona kwake kwakutshengisa ukuthi khona inhloso enginayo engale hayi ikhona phela ngoba ngeke uze uhlale kuze ungancane ufike emini uzohamba ebusuku wena wabona ukuhlala kwami ubusuku kuphela akukho ukuthi mhlambe ngake khona lengakuthinta khona lengake ngale kokuthinta baba yabo nje mina ngizokutshela usisi usheshe wajula kakhulu yebo ujulile kakhulu mina ngikho lapho ukepho mina ngisemqondweni ukuthi ngimsize ngoba ngiyalazi ikubo
so ke yena mase sethatha ngalo mqondo wakhe athatha ngayazi angibizele nina kulungile odadewenu wena noma mhlambe abashana bakho noma ukubenzele njengokwenza njengosisi sisi odadewethu anginabo abashana bami basebancane basafunda ikolo ayi indlela enza ngayo kumina kodwa ngibona ukuthi khona enza ngayo kwabanye abantu asebafakile emsebenzini isikhathi esiningi abantu abaningi kuyashesha kubona kumina ingakho ngisengithi ngicela imali kodwa uyabona ukwazi ukubuyela ekhaya ngoba into engiyihlalele angiyiboni ngiyazogcina ngiyuzeka vele senginey'nsolo zokuyuzeka ngoba indlela ohlala ngayo endlini yami indlela angisekho safe anginayo safe njengamanje nje sengicela imali. Okay baba sicela ukuthi uchaze ukuthi ngendaba zezimali zasisi kwenzakalani mhlambe uzosinika i-idea ukuthi understand ukuthi kwenzakalani ngeimali zasisi uthulo 2.5 wakhe 2.5 kwenzakalani yebo ngiya-understand wanginikeza my sister yebo so ke manje njengoba nje ibhajiwe ngale kufanele ukuthi ngiyifake kanjalo ngayo leyo mali uyibona leyo nto ngizoyikhokha mina ngoba wanikeza mina ngeke ngize ngiye kulo yami lengayinikeza yena mina leyo mali manje anginayo mina thina sofonelana unayo inamba yami nayo unayo inamba yami yini baba kwalula nje yonke into kuwena uzofaka ukuthi mangenze njani waphela manje sengihlaselwe mina cha nje kuwena yonke into ilula yabonga ngendlela okhuluma ngayo ngikhuluma nje umuntu uyamfaka mayisevule yebo mhlawumbe mina kuthatha isikhathi ngingakufanga ngawutha lokho angikazi mokuthi udlulwa igama engilishoyo mina angazi ukuthi ukholwa bani mokuthi awukholwa mina naye uyazi usengangicindezela nje ngoba ufuna ukuthi nibe ngakiyena no baba mina into esengiyicela ngicela imali yami manje ngicela imali yami ngicela imali yami unginike imali yami ngibuyele ekhaya emakhaya ngazi ukuthi ngenze njani ngoba nasekhaya bahleli bathembile ukuthi khona umzamo oqhamukayo kanti cha ukungirentela kwakho angisana ndaba nakho ukungithengela ukudla ngoba egcineni ngiyabona indlela owenza ngayo ukuthi hayi iyangisolisa ake uyibaleke le mali lena ya 3 months lo usuhlala 3 months or 4 months lo usuhlalile la ngigrosela ayifikile kulo 2.5 owanginikeza wena awucela ingane ukuthi wena ngikunikeze imali mokuthi u120 okuyakini ngikunikeze u120 ngikubhansele ngikube u130 ngenzela ukuthi mokulahleka u5 rand usasele no125 rand ukuthi njani kanjalo kwami bese ngasekuthiwa seyicounter manje iextra manje limali kade phela ngangayizelanga la eThekwini kodwa baba wena isivumelwano sakho nengane sasithini umsebenzi bima-ke before uyisusa ingane emakhaya isivumelwano sakho nengane sasithe ngoba ingane yachaza ukuthi ayinamali and ingane kahle kahle ize ngoba izobheka umsebenzi ayitshela ukuthi izofike ihlale leso mhlambe lelo sontwana wangitshela ukuthi yebo ke kwangahamba ngalendlela mina engangichazela ngayo ya nani bafowethu ngicela ukuthi ningizwe azange ikhambe ngaleyo ndlela so ke naye akangi-understand umsebenzi uyabona leyo nakubona lapho engabafaka aqala uyabazi azange wathi efika namhlanje wengena kodwa abadala njenganami mina sekuphela inyanga yesithathu ngiyakuvumela futhi balinda bona kushuthi basheshe babone ukuthi yini phela yazini sabantu nababa yebo sihlukene ngokucabanga khona abasheshayo and khona abasheshayo ukusheshe ba-understand ukuthi ngempela yini ofaka ukuthi ngizuze bese siyakwazi ukuthi asheshe angene mina ngangingekho-ke lapho-ke ngiyawubona umcabango wakho ukuthi yini wena washeshe nje wangihambela phambili ngingakakutsheli ukuthi mina ngicabanga ukuthi ngiyabona ukuthi ubhekephi naye njengoba eseze wabiza yena kushuthi into emshayini ukungasheshi abe ilento wena ofuna ukuthi abe yiyona ingakho kuphuzile ukuthini
ungifake yena angithi manje ulinde ukuthi kuze kufike la khona angithi khona isikhathi esizofika azabuze kubantu ukuthi hawu oh ngoba wena washeshe wakufaka wenza kanjani mase yasho lokuthi hawu wena obvious lento ngivulele phela ukuze azokufaka manje angikwazi ukwenza mina manje kuyafana mina ngikho nje kuloyo mqondo ayingabe yini ukubona akekho umuntu ubhuti ongahlala imini akushaya 9 no 10 ebusuku uhlaleleni nami angahlala nezingane zakhe kanje angahlala nezingane zakhe usisi ukuthi ngeke ngifike notshwala amawayini siphuze uzongihlalisa ukuthi siyaphuma